predstavnici nacionalnih manjina na razini grada Siska. Potpisnici će biti predstavnici manjina i na razini županije, što posebno cijenimo, jer je grad ovo inicirao. Manjinske udruge u kulturi i, kako rekli zakoni, prepisali smo nekakve međunarodne dokumente čijih je potpisnik i Republika Hrvatska. Zaštita i unapređivanje položaja pripadnika nacionalnih manjina. To je temelj, to je osnova, svi znamo. Evo, čast mi je zadovoljstvo da smo obavili ovaj posao koji smo se pripremali nekoliko mjeseci. Evo šta da kažem, oni koji nisu danas potpisali, najvjerovatnije će pristupiti još. Puno nam znači toga što je to znači nekakav pisani dokument toga da će grad nastojati unaprijediti i očuvati naše prava, znači prava nacionalnih manjina. Nisu ugrožena nečim ili zapravo ih normalno tako? Ne možemo reći, i dosta smo imali jako dobru suradnju sa gradom Siskom, ne možemo reći da su ta prava ugrožena, ali evo ovo je znači u duhu Ustava i zakona o pravima nacionalnih manjina ipak jedna potvrda za budućnost. Željka.